Assalamu alaikum ардактуу Бош Кабар каналынын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздар. Бош Кабар каналы өз чыгарылышын улантат. Мындай элдер көп келиптир. Караван мал базарына, жылкы базарында турабыз. Бүгүн 2020-жылдын 19 декабры. Базар кызуу болуп жатканы байкалып турса керек. Алуучулар, сатуучулар көп кириптир базарга. Баалар кандай болду? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Лайк басып бөлүшүп коебуз. Биз болушунча жакшыларыны, жылкылардын сындууларын сиздерге тартып, бааларыны билип, номерлерин калтырып өтөбүз. Ушул кышты менен баштайбыз. Базар баа болуп жатат. 90 000 сом учурда баа берип жатышат кыштыга. Ушунча эл карап күбө болуп турат. Булат базардын четине өтүп алып баа болуп атат. 81 000 сом баа берип жатышат ушул азыр. Бышты экен жашы. Мына 82ге ордундап бүттү. Жакшы болду, жакшы болду. Булат тууралуу дагы маалымат алат. Жаш канча мунун? 3. Быштыбы? Кана тишин көрчү. Азыр элек. Баасы канча мы быштын? 150. Базар баа берип атабы? Пародасы кандай? Россия менен чалышкан. 150 кеми болобу? Ушундай аты ден соолугу жакшыбы? Алдын эле такка урулуптур, а? Аркада жок экен. Бою 1.65 тегереги. Ден соолугу жакшы, таза деди. Баасынын 150 000 сом кеми бар. Телефон номерин айтып өтөм несин? 0220 менен 0221 менен 14 47 номер менен байлансаңыз болот, урматтуу көрүүчүлөр. 84 000ге бул дагы кетти мына. Базарга эшек кириптир, жалгыз. Канча эшектин пулу? 10 000 кеми бар. Канчага бербедиңер? 9га? Алдаба. 9 бербеди го. Чындап бербедиңерби? 9 000 сомго бербедик дейт. Ургачыбы? Ургач эшек экен. 7 жаштагы ат 58 500 сомго мына сатылыптыр. Bu aldı kettiğe koylat diyorum, aytıp koy. Aldı kettiğe kayerде koyulat? Көкталада канчасы улак болот? 24 декабр улакта алды кеттиге ушул коюлат. Азизбайдын доюда деп айтты. Ошого мына токумдары мененби, эр токуму менен коюлат. Tokulu at bolup. Мына ушул токулуу ат, урматтуу чабандездер, жылкы сүйүүчүлөр, силерге кайрылып кетебиз. 24 декабр Азизбай аканын тоюнда алды кеттиге Көкталада улакка коюлат экен. Убактыңыздар болсо өтүңүздөр улакка. Жарыялап кетебиз. Таштасаңыздар токулуу ат сиздердики болуп калышы мүмкүн. 7 жаштагы алабай ат. Баа болуп жатат. Учурда 100 000 сом баа берип жатышат ушул алабайга. Өзүңүз канча дедиңиз? Ассаламу алейкум, директор. Сенсизби? 100 болуп аттыр да ушул. Жакшы ат окшойт. Жакшы ат. 150 кеми бар дедиңиз өзүңүз. 150 000 кеми бар деди. 100 000 сом таза санап атабыз дейт. Бош Кабар, ош. Көк кунан экен мунун жашы көктүн. Жазга пишти экен да. Бою канча чыгат мунун? 1.60. Бою 1.60 чыгат экен. Баасын канча деп атасыз кунанын? 150, баасы 150 000 сом. Курчелеби ден соолугу жакшыбы? 4 такасында
4 tuyağında taqa бар ekan. Бар жоғына жооп dedi. Bazar qancha berdi şuға? Telefonunuzu aytып qo'ying taqsir. Ver hey. O mala telefonda mala ver. Taqsir бар жоғын айтып keltirdi go, nomerine kelgende uyalып qo'ydu, tartınıp qo'ydu, bilbeyim. O sizdiki mi? Aytaver. Hem özünün qalısı, aytsa aytdı, aytmasa yo'q. Telefonda mı? 0706 25 11 85 nomerine qayrilsangizlar bo'ladi. Taqsir ham aytib berdi. Bu ko'p so'rovlarni ko'rsatmay qo'yibman. Bular turali da ma'lumot olamiz. Qancha yashadi bu? 6 yaşar o. 6 yashar. Taka ulaqa zor. Taka Malga ulaq- mingenge zor. Qo'shi bor, ishi bor. Qo'shi var, ishi var. O yog'i Toshkent, bu yoq qayerga ketadi? Bu yoq Botkengacha ne deyverasizmi deydi. Bas qanchami? Bosi 70 lira deyin. 70 ele. Javuştırıp öyle. Javuştırıp onu. Javuştırıp öyle aytayın dedi. 80 demeyin dedim da. Nomerini daha kaldırıp vereyim hazır. Esin nomerini aytıp ötüm. Haligi nomeri esten çıkıp kaptır hem. Aytıp qo'ying. Özünüz qaytalaysiz da. 0770 menen 15 57 75. 15 57 75 nomerine qayrilingizlar. Eğer de şunday çakan, işke, malga at izlegenlerge, arzan at izlegenlerge. Ушул аттагы баа болуп жатат. Ак жалат. $110 000 сом. Улагы жакшыбы? Улагы зор, гарантия дейт. Өзүңүз канчада атасыз муну? 160. Кайердин ат? Кайерде чабылып жүргөн анда? Томойдун атыбы? Номеріңізді айтып қойың. Насып енді. Кімге насып қылады? 0776 менен 58 58 58 80. Денсаулығы жақшы. Жеп іші. Жүгіріші да жақшы. Урғандары да жақшы екен онда. Reklamını keldiret koyuyor. 8 yaşar ulақтың аты екен. Номерін сіздерге қалтырып өттім. Учурда базарда қызып баа болуп 110 000 сом баа берип жатышат. Көрүңүздөр ат. Эми мына тор атка келип токтолдук. Жашы канча мунун? 6. 6? Несі бар? Иши, улагы, денсаулыгы дегендей. Үйүргө коюлган эмеспи? Үйүргө коюлуп аптыр. Иши бар экен да, ишке улакка минсе болот экен. Баасы канчанда? 80 000. Распродажа жаңы жылга дейт ээси мына. Арзан ат издегендерге телефон номерин калтырып кетемин. Телефон номер. Азыр карап айтып коет арзан аттын. Денсаулыгы да жакшы. Така жок бар аркасында. Така калган эмеспи? Yok düşüp aldı. Ha, түшүп калдыбы? Такасы түшүп калды дейт артында такалары. Арзан ат издегендерге 0702 914 800 481 номерине байлансаңыздар болот. Арзан ат издегендер. Бул тор ат сатылды. Канчага кетти ошондо? 8ге. Канча? 68ге. Тору кашка 68 000 сомго сатылды. Жаш кандай экен мунун? Жаш кандай экен жашы? Жашы 6га чыгат. 6га? Кандай? Саламун алейкум. Жазга 6га чыкма. 68ге сатылды. Бул кашканын баасыны 100 000 сом кеми бар деди. Канча жашта? Жазга пишти. Тунам азыр. 4 туягында такасы бар. Денсаулыгы кандай? Таза, жеп ичи жакшы. Базар канчага келди? Ар ким ар кандай. Ушундай өспүрүм издегендерге өспүрүм десек дагы болот экен. Телефон номерин калтырып өтсөм эсинин. Көрсөт 0505 11 12 95 номери менен байланышып алып алыңыздар. Жазга 5 экен жашы. Баасы канча? Иркутскіден келді, Россиядан. Иркутскіден келгенби?
130 ming so'mda o'ta oladi. 130 ming kemi var. Kemi bor. Bazar bağ berip tabi. Berip Densoluğu kanday? Bor yo'q. Cevitçi. Javob. Cevitçine cevap. Telefonda aytıp koyun onda. 79 menen. 0779 menen 59 59 34. 59 59 34 na köküröktörü dağı. Jakşı eken. Biriktiri. Yemi üretildi. Жаңылы üretilgen mi? 2 hafta oldu kelgeni. Irkutskiden geldi. 2 hafta oldu. Yemi üretildi o da minişke. Hala attın numerini aytıp ötübüz. Baya tartıp görsetkenmin numerini. 78 Sırap bassanızlar mı? 78 menen 90 90 97 97 26 26 numarına bağlansa olur. 150 kim var dediniz ha? Kim var. Bunusuçu. ol menga emas. Torat 110 ming so'mga satıldı. Shuncha elin arasında 110 mingga mına bozorda ketdi. Ушул at bağ olup jatat. Sındı at eken. Qancha oldu ataşanda? Bu yoqqa aydan Muhammed. 95'e gettirdi şunda. 95 ming so'm bundan taza satıldı. Жазга 5 yaş ekan. Öspürüm taydın bağısı 65 ming so'm kemi var ekan. Qara bayralı? Rossiya. Qanchaga berilmedi? 64 ga berildi. 64 ga. 65 ming kemi var, 64 ga berilmedi. Qanday bo'ldi bu yoqqa? Ama bozordan oldu. 2 yıldan beri bozor tartan bunda hech kim aytelek. O'xshash o qanday men tushunmay qoldim. Shuncha yer ko'p o'ltiradi. Buna Qashqat taydı görüңүздөр. Esi öz aytты basını 64 ga berilmedi dep. Бул жерде базар кызыды. Сиздерге көрсөтүп өткөмүн алатты. Ошол аттын базары кызып, ушул жерде баа болуп жатат, эл ороп калыптыр. Канчага чыкканын да азыр билебиз. Ya bir yerde kayısı oda olur mu? Акжал атса да болот. Ona жаш бала минип турган. Qarabı. Каранын жанындагы. Ошко бар. Kim? Ушул ат кетти. 115 ming so'mga ушул аттын сатылганына көп болдуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге номерин калтырып көрсөттүк эле, бул сатылып кетти. Salamat. Bu Qara Qashqa taydın baasına toxtalsa qancha bu? 100? 100 ming dedi bunun baasındağı. Ya bu qara attın baası qancha ekan? Kimiki? Al jaman tartışın kerak edi hozir. Attың o'zi anu? Ol bu qara attı mingizib qo'yibdir, eylari jo'q ekan, o'sha nomerini qoldirib atdik. Bu qayra satılab o? 150 bin vereyim satar.
Kayra satılat. Kayra satılat eken bu 115 bin alınıp kayra satılat eken bu nomerini eski esinin nomerini kaldırganmın. Hazır canısını kaldırıp koyayım. 0771 menen 31 01 nomerine kayırlasızlar hem. Kança yaşta eken kara? 4 yaşta. 4 yaşta canası eken de bağısı kança karanın? Karanın pulu 100 bin kami var. Karatın canasıydın bağısı 100 bin som kemi var eken bunun. Oşol nomerge kayırlı öresizler. Şu karatın esi alıptır. Payda berse satabız dedi. Özüңүздөр kan bazarda tartılganına köp bolduңуздар урматтуу көрүүчүлөр. Бул тайдын да баасын билебиз. Канча экен баасы? 40 mingge berildi. 40 миңге берилбеди. Paltaraşka urgaç. Paltaraşka urgaç тай экен. 40 миң сомго берилбеди деди мына ээси. Я бул тайдын баасы канча? Баасы канча? 80 kançaga berilbedi uşul? Erkek ha? 65 bin so'mga berilbedi dedi. Erkek tay eken. Paltaraşka mı? Kalta tay. Nomerini daha aytып ötөm 0774 menen 19-19-21 nomerine kayılsanızlar болады. Kara bayır mı? Bilmeyim o. Parodaсын точно bilbeyiz dedi esi. Biz öspürümlerge geldik. Öspürümlerin bağlarını bilip jetkirip ketebиz. Bu öspürüm tokum koyulgan. Minili үйrөтүлгөнбү? Жаш кандай? 1,5 жаш колго жоош окшойт, а? Baası kança? 100 kam var. Kançaga berilbedi? 65'ke berilbedi. 65'ke berbedik dedi. Bul da erkek mi? Kançanın baası? 1 yaştan ötüp kaldı. Kança? 70 bin som kemi var. Erkek öten ha? 05 Uşunday öspürümüz degenlerge telefon numarini kaldırıp ötüm. 05 01 73 01 numarine kayırılsanız bola turmatı görüç. Burul Baytal turat. Baytal izlegenlerge, Baytal suraganlarga paroda kандай bir Россия var? Karabayırlı. Baası kança hem Karabayır Baytal? 80. Bazar bağı beri utağı. Kançaga berilmedi? Baş çoğun gene. Baş sonuna göre. Bularda da tartıp keteli. Bu ene bala o. Yok böyle. Ha bölek bu bevi. Can karnı 4 yaşta. 4 yaşta. Boğazıgın da. Bazı kança bul beynin? 110 kami var. 110 kemi var. Çoğun gene abi. Çoğun. Jaş beken. Minilgen emes bu? Minilgen be. Minilip çürgön be. Mingi, beyiz degenlerge. Jakın jeri kança hem misali? 100 berilet. Жазга туу берет. Fevral başına tuvat. Fevralın başına tuvat eken. Bu tayçı, erkek kurgaç. Baytal. Baytal, kara baytal eken. Kançaga berilbeydi? 46,5'ga berbedim. 46,5'ga berilbeyaptır mına. Emi sizlerge iyesinin nomerin kaldırıp ötөм ушундай. Baytaldарды көп жазып жатасыздар. Baytaldарды beylerdi tartıp 0778 menen 67 66 33 numarına kayırыңыздар. Den soluğu жақшы bu? Cevap berem. Жооп берем dedi den soluğuna, жеп içişine. Bey Baytal izlegenlerge nomerin kaldırıp öttük hurmatlı görүүчүлөр. Baytal, kara baytal 58 bin so'mga mına satılıp ketdi. Bul erkek mi? Baası kança? Satıldı mı? %30. Kança verdi bazar? 71. 71 bin so'mga berilbedi. Kança oldu uşul? 25 erkek bir kaç eken? Erkek pulun 25 bin so'mga alıp baylandı. Ençi gelebi? Ençi alınıdır. Бұл тайда қалынтыр жанына тұрған 53 мың сом қалынтыр ұшыл. Мойны жоғын екен. Яшы нәрсе екен, а?
Bu tizilgen kulunlarga жаш өспүрүмдөрдүн катарына дагы келип калдык. Эркекпи булар? Бул үчөө эркек. Эркек кулундардын баалары канча? 35тен, жакыны 35тен. Номериңизди айтып койсоңуз, ушундай энчиге издегендер чалышсын, сиз менен байланышсын. 0225 менен 10 0909 номерине байланышса болот. Кайсы жерден буласыз? Оштон. Дагы бар үйдө. Үйдө дагы бар экен. Российский наркотик. Олар ургачы болор. Олар да сизге караштуу. 35тиктерин көрсөттүм. Бул Россиядан келген өспүрүмдөр канчадан? 50'ten kemi var. 50тен кеми бар. Экөө тең байтал экен булар, а? Ургач байталлар Россиядан келиптир. Ошол эле номер менен байланышсаңыздар болот экен, урматтуу көрүүчүлөр. Буларды Россиядан алып келдик деди. Ургачы эркек аралаштырып эле өспүрүмдөрдү тарчатабыз. 35 жакын жери деди, сиздерге номерин калтырып өттүм. Эми бул өспүрүмдөргө келдик. Эркекпи, ургачыбы, булар тууралуу да маалымат алабыз. Ассаламу алейкум. Булар эркек ургачыбы таксыр? Erkek vardı be. Бардыгы эркек. Бишкектен келген. Баалары канчадан эми булардын? Bağları 60, 65, 55'ten 65. 55 миңден 65 миңге чейин. 55тен пасына бүтпөйбү? Süleşiyoruz. Cavuşturup öyle aytın. Жабыштырып эле айтып атасыз. Ноокаттын Töle Saylı Hükümeti'nden alıp geldiniz. Yok. Kulatıf'tan Ha, geldi. Kulatıf'tan. Kulatıf'tan geldi. Bunun kaşkası Baykaşka. Baykaşka bu. Türkiye'nin flagındağıday kaşkası eken, ha? Nomerinizde aytıp koysanız öspürümüz degenlerge. 72 mi? 0772 minen 75, 75 29, 26. 29 26 nomeri menen baylanışыңızдар şunday öspürümüz degenlerge. Gerek olsa çağırıp veriyoruz. Özbekistan bozuk çıkarılan. Mına öspürümlerdi boluşunça sizlerge malumat alıp öttüm. Baylanışasızlar. Kemi bolot albette. Bu öspürümler kançadan eken? Erkek burgaçı bu? Erkek Üçü öten erkek. 30'dan da ötası bulardı. 35'ten de 35'ten 35 bin sondan kemi var eken bulardan. Nomerinizi de aytıp koyun. Ençike izlegenler siz menen baylanışsın. 0707 10 16 22 nomeri menen baylanışыңızдар. Бұл жерде дағы жақшы сынды өспүрүмдөр турат экен. Azamat men eski жак өтөйүнчү. Ya bulardын baası kança eken? Kançadan alındı şular? Жуук 65. Жууга 65. 32 жарымдан туру келди бе? Эркек. Эркек пе көтең? Ургач эки өтө. Ya көтең ургачы бе? Көтең ургач экен. Жууга 65 миң сомго алынды дедим да. Бул өспүрүмдөрдү да тартабыз. Эркек ургачы булар? Ургачы. Баалары канчадан эми ушулардын? 40тан кеми бар. Канча айлык? Алынганбы? Быйылкы кулундар алыныптыр, 40 миң сомдон кеми бар деди ургачы кулундардын. Сиздерге өспүрүмдөрдүн номерлерини болушунча эле маалымат беришке аракет кылдык. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталыңыздар, лайк басып бөлүшүп коюңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Ошкорго лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Лайк бассаңыздар көпчүлүгүңүздөр түшүнөт экенсиздер, акчам кетип калат деп. Эч кандай акчаңыздар кетпейт. Болгону биздин лайк бассаңыздар биздин видеолорду бөлүшкөн гана болосуз. Башкаларга чачыратып бересиз. Сиздер көбүрөөк лайк бассаңыздар биз да көп тарткан аракет кылабыз. Саламатта калыңыздар.